Dobri pozdrav gameri, i danas ćemo snimati Food Raft koji je dobar, ne znam kako da vam to objasnim, ali dobro. Idemo sad, moramo izabrati formacije, koju ćemo formaciju, ajde ovu, 4-3-3-6-9, ajde stisni se. Tu imamo kapitane, Marcelo, ćemo ovdje uzeti. Antoana Griezmana, ajmo Ronaldo. Konopljanka. I ćemo uzeti Kardija. Roberta. Ovdje ćemo Pjankija. Ovdje ćemo Turea. Ovdje ćemo Varana. Ovdje ćemo Arbelu. Anjutej, velike ti se, biduake be. Neki Delboši, ne znam kako se to čita. Saul Tajtromenila. Se meni zove. A ba sam sad našao Busquetsa. Kako da samo se sad osjećam dobro. Ramos ili Suarez. Isuse, majko. Isuse, majko. Bože mi, Roberto Pjanić. Perez, bro. Perez. Kedira. Musa. I Rodriguez. Rodrigueza ćemo staviti umjesto Pereza, a on je na toj poziciji dobro, ali će biti bolji od Pereza. Sa Ronaldom i Marcelo. Idemo na Simen Draft i sad ćemo da vidimo da li ćemo pobijediti. Čekaj. Da ovog golmana stavim bolje. A nije Mandanda je bolji. 100 puta. Sim Draft. Ajmo pobijedit. Ne. Fuck, igramo protiv Reala. Izgubili su. Da li da još jedan draft? Pa može. To nećemo ništa nubiti. Kostiću. Idemo. Keylor Navas. Čiđu. Musacho. Arbeck. Alba. Ajmo Konfront. De Marcos. Moratu. Rooney, Lewandowski. Bruno. Nopa. Tu idi. Završili sam skoro draft. Uzet ćemo Arizona.
Uzet ćemo pepeo. Onda ćemo... Sad ću. Busquets. Ajmo. Sala. Kašpar. Isuse, moj Bože. E sad, ne znam koga da uzmem. Da li Ramosa, da li Ronaldo? Ajmo Ronaldo. Chemistry. Ili molim te neki bolje, na primjer Benzema. Ajde. Isuse, kako loši igrači. Kako loši igrači. Lewandowski. Ćemo tu staviti. Vesnu. Ajmo pobjediti. Molim te. A da, izgubit ćemo protiv Juventusa. A ništa. Izgubit ćemo. Izgubili smo. I to je to. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Ako vas se svidjelo, osobno bacite like, share i subscribe. Preplatite na moj kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ivek 1, 2, 3.